Spoznali boste, kaj je downtrend oziroma padajoči trend. Padajoči trend je vedno sestavljen iz lower lowov in lower highov oziroma nižjih vrhov in nižjih dna. V tem primeru na evro-avstralskem dolarju 15-minutni časovni interval cena prebije strukturo in naredi nov lower low. To je lower low in pa to je lower high. Cena nadaljuje, naredi naslednji lower low in pa lower high. Od tukaj nadaljuje, naredi nov lower low in lower high. Vse, kar se zapre pod prejšnjim lower lowom, je lower high. Lower high, lower high. Potem nadaljuje, naredi nov lower low, potegnemo črto, lower high, to je lower high, to je lower high in pa po zadnjem preboju strukture naredi nov lower low, potegnemo črto in pa lower high. To je lower high, to je lower high, lower high, lower high in pa cena je trenutno v rangeu oziroma konsolidaciji, odbija se od supporta in rezistansa. Spodnja črta oziroma dno je support in pa zgornja črta je resistance oziroma streha. Naslednji primer downtrenda na Bitcoinu. Cena prebije strukturo in naredi lower low in pa lower high. Lower low, nadaljuje, naredi nov lower low, lower high, lower high, lower high, nadaljuje, naredi nov lower low, lower low, lower high, naredi naslednji lower low, lower high, to je lower high, lower high, lower high, lower low in pa zadnji lower low je v tem primeru tole in pa to je lower high. Zdaj, zelo veliko ljudi bi rekli, da je tole lower low. Mi tega ne štejemo kot lower low, zato ker se je cena je prišla dol in se je zaključila nad prejšnjim lower lowom. Se pravi, za nas je to fake breakout oziroma lažni preboj. Naslednji primer je kanadski dolar, japonski jen na enournem časovnem intervalu. Cena prebije strukturo, začne, naredi lower low. Lower low in pa lower high. Od tukaj nadaljuje, naredi nov lower low in pa lower high. Od tukaj močen preboj strukture, lower low, lower high in pa, kot smo v prejšnjem primeru omenili, tole za nas ni lower low, kajti cena se je zaključila nad prejšnjim lower lowom, se pravi, to je fake breakout oziroma lažni preboj. Še zadnji primer na Ethereum dolar 15-minutni časovni interval. Po preboju strukture je cena naredila lower low in pa lower high. Označimo lower low, lower high. Od tukaj nadaljevala je naredila naslednji lower low in pa lower high. Potem je nadaljevala, je naredila naslednji lower low, lower high in pa še zadnji lower low in lower high. Zdaj, če česa ne razumete oziroma želite dodatne primere, se lahko pa pridružite našemu brezplačnemu trading roomu. Link do njega je pa pod videom. Tako da to je glede padajočega trenda z moje strani vse. V naslednjem videu vam bom pa pokazal, kaj je range oziroma konsolidacija. Hvala.